bro biragenda guterayo. God. Mani ntago byakunda, mani ntago byava mu bigi, ntago byashoboka no kuri reka, ntago byakunda mani, reka mani ntago byakunda, mani ntago byavamo bro. Man, ibitego bine man bro. Man, ibitego man apere man ibitego bine kimwe ari hilal man kabili. No. Guys. Man nkora iki bro? Man ngukunda umuntu cyane akakubabaza bro. Hamana hano ipfari igishanga ngiye kujya mwa cya gishanga rwose. Ntabwo akuma rayon kwiyakura man ngiye man ibitego bine man twabaye insina ngufi bro. Man ngiye kujya mu gishanga bro ngiye kugenda nidumbaguze bro. Kimwe bibiri bitatu bine bro ngaho ibaze mana wenda ya kipe irakomeye tubyemere irakomeye ako se ukuntu umuntu atsindwa byibuze agatsindwa ibitego bike bro. Ubu hari ipfari igishanga ngiye kukijyamo man ahantu hose ndi guca bro. Karitsiye barabizi ndi umureyo bro, karitsiye barabizi bro ndi umureyo ubu nihishe bro man. Nagerageje kwambara agapira k'umukara kugira ngo byibuza bro. We man biragenda gute man y'ijuru man. Ubu gahunda ni mu gishanga. What the hell? Nabigenza gute bro? Bro biragenda guterayo. God. Rayon Sport dukora iki? Bro? Genda ibitego bine ni byinshi man, ibitego bine ni byinshi. Aperi bine, ari bine. Ari bine.